Lijep pozdrav ekipa. Bok, živjeli. Živjeli. Danas je 10.10.2022. godine i putujemo u jedan maleni dalmatinski gradić zvan Benkovac. A on je poznat po svakog mjeseca, 10. mjesecu po Benkovačkom sajmu. A on je nama još poznatiji kao ekipi Putevima divljine zbog jedne knjige koju je napisao talijanski putopisac Albert Fortis, Put po Dalmaciji, gdje opisuje posljedne morloke. A dan danas mi vjerujemo da ćemo susreti posljedne morloke u današnjoj Europi unazad 248 godina, koji je opisao kao jako miroljubljive, gostoljubljive divljake sa posebnim svojim etnološkim izričajem, a to da su izrazito jako zdravi, da se liče ljutikom, kapulom, lukom i da su gostoljubljivi i da kad vas upoznavaju sa svojom vlastitom ženom, da govori, kaže da prostite, ovo je moja žena. Pa vidimo da idemo sada vidjeti da li se išto promijenilo unatoč 248 godina u Benkovačkom sajmu. I da volu janje i prase na ražnju, i to ćemo isto vidjeti. I kiselu vreniku. Eto ga, pa se vidimo. Vidimo se, živjeli. Da, da. Ovo mislim si jeftino uz ovu lopatu. Možete li unesti metru malo? Veliko, ne? Koga? Veličinu, ne. A, ima. Da ti ostavi za kasnije? Ja ću vam je platiti i ostati. Dokle ste mi tu? Znači pala je ova velika 80 kuna, jel? Je. Da, da. Šta je to za mladiće? Nema. Tu imamo i sir iz miršine i basu. Evo, 82 kune. Ano lučetne džaje. Lučetine, lučine. Vam problem? Ja dala ovako. Ovo ćemo malo na miris. Samo on je primao za navodnjen, tako da ako poslušite šta mesa, masla, da samo mukom to prilište. Kruva, vidi kruva. Ne, to će mu raditi. Ispod peke. Evo još malo kobasi. Na svega. Košta je kilo. Evo i tražimo i za šetanje po divljini. Molim? Mogu ići za ucrt, evo. Rekli bi Bosanci misne. Jel pošteno ja kažem? Je. Vidit ćemo imali za ovoga našeg prijatelja jedne.
imali šlapetina za ovih. Vidi ovo šta je ovo. I cijena moram skokova. Je. Koliko vam inače cijena? Dođu vam 750 kuna. Evo ga, broj 4. Molim vas. Budite bez druge. Je. Znate kakav je narod. Kad ih staviš na zemlju, kaj nosaš. Je. Nosaš. Nosa si, je. Sve znam. To ti je, ajme. Sve znam. Zahtjevni A postav. ja nosim 42, a ono 48. A ono 48, Lipo sam i nosa. Mogu u njima Da vidimo će li Daliboru pasati. klapat. Osim kapa i stopala. 50 kuna. Dobre? Ovo ti je najbitnije da te ne nabivaju. Je. To ti je, ali stegni malo slobodno, nemoj. Koliko jednu? Stegni, pa probaj onda. Evo ima i traktora. Evo Džaja, koju ćeš knjigu? Aha. Kroz pustinju prešumu, evo je, sa putevima divljine. To je naša, Ima malo i peka. Vidi maček, put. Evo Pajo, evo. A, i s njim? Ajde, oni sam malo. Kaj, ja ću te slikat. Evo ovako ti zapravo. Ajde ja mazu. Ja Evo i ga, moj brat taman, Magarac. dva prijatelja. Dva prijatelja, dva. Da su ovo tuke ovdje. E, onda bude se s kokošom. Jer ako ima dobru hranu, onda bude se i bude ona i lijep. Prekrasne torbice. Evo Džaja teća za nas. Teče. To je ti, ovo. Hi, how are you? Fine. Good. I evo od one biti sajma. Janje na ražu. I odorak. A, Džaja, bi li mogli ajti manti jednoga? Kad bi se naljutili. Ekipa, nadam se da vam se svidilo naša pustošija po sajmu na brz način. Ipak smo mi iz putevima divljine i slabo se snalazimo u gužvi.
i uživajte mi. Vidimo se, pozdrav.